Živjo! Ćao, čao! Mi dva sva Klara, Miroslav Klara, vi gledate vamo tamo, ona iz Srbije, v bistvu ja sam iz Srbije, ona nema Kaj smo ti pojma danas kaj si. tako zmeden? Danas sam hitar, vidiš da sam sportno oblečen. Danes vam bom pokazala posnetke prve vaje in prvega posnetka, ki ga nismo videli. Tudi medva sploh nismo ga še videli. Ne. Po moje so pa še bolj zmedene, kot smo zdaj. Dajmo pogledat. Živjo! Živijo! Smo otegena. Medva sva Klara Miroslav, in vi gledate Vamo tamo. Nimaš pojma kako se oddaja, sploh zdajle ko imaš te Vamo napise, tamo. pa lahko si zdajle pomagaš, vamo tamo si govorila vamo tamo in sploh nisi vedela kaj je prav. Gremo tamo, vamo. Vamo tamo. Ej, sad vedem! Še enkrat. Ista si. Ni, krajšala sem vam. Ja, dobro, srajca ista, ura Ne, ni, ista, srajca nimam drugo ista. to imaš. Danes bo delala izziv, razloži kaj pomeni. Torej, jaz bom Miroslavu povedala 7 slovenskih izrazov, katere še Slovenci ne poznamo dobro, in on bo mogel ugotoviti, kaj pomenijo. Jaz bom Klari tudi to naredil. V srbščini. Kaj pomeni pisun? Pisun. Aha, on je pisal, da je ta človek napisal neki. Je pisal, ampak ne. To pomeni slabšalnica za pisatelja. Bravo, nikoli ne bi to. Pljunuti otac. Oče je nekoga pljunil? To pomeni, da si isti kot oče. Oj. Ne bodi ga treba. Ne bodi ga treba. Spi, pa ga ne treba boditi. Ne bodi, kao bodi, ali ne bodi, ne treba bodi da obleče. Daj, Miroslav, koji ti je? Mlatiti praznu slamu. Da govoriš neumnosti. Nič da ne delaš, da delaš nekaj, kar je totalno nepomembno. Da si ravno. Da sam ravno? Da si ravno. Pa meni su večino govorili da sam krivo. Ampak da sam ravno, vidi. A veš kaj to pa nas pomeni? Ne. Čeprav. A bravo, nek sem vedel, da. Ugnati v kozji rok. What? Ugnati v kozji rok. Aha, mogoče si ga v kot, si ga pripelje pa ne more nikamor iti. To pomeni, da si nekoga premagal. Nisi se nekaj naučil v tem času na devetsko, a? To nikoli ne bom slišal, verjetno. Jesi susto? Če sem se ostala? Če si neho. Da si neho, jesi susto. Kaj, a si neho zdajle, veš? Ni rože! Vidi, roženi, tabla, kot v šoli, tabla. Kozje molitvice. Molitvice. Kozje. Kozje se mole. Čakaj, a mogoče su lasje, ne? Ne, daj mi razloži. Oštevanje, ko nekoga oštevaš. Aha, ne čvorizaj vratima. Nekaj z vrati. Vrata, ne? Ja, Vrata. ja. Ne loputaj z vrati. Ja, bravo, ena nič. Sem tenten. Sem ta, vem kaj je to, daj me ne hecat. To ti je to za, ko imaš flaško, veš, pa imaš gor to, ko ga zlomiš vedno, veš, ko odpreš. Zelo, ja, piknik. Aha, to Zdaj pa sem ena še taka, gratis. Gratis samo ima tega. Ja, vi ste tako. Če si se kaj naučil dolenjska, ne? Ja. Kaj pomeni? Prid me puj. Prid. Me puj. Me puj. A to skupaj, me puj ali Ne, me to so puj? 3 besede. 3 besede su. Prid me puj. Pridi, dođi, pridi. Me iskat. Ha, bravo! Pa de, pa sve, se vem. Leto po pol, ena fraza, dosti. Sva res napredovala. Te bom videl čez enih 50 let. S kravačko. Pa bova rekla, ona roža je še živa. Ta roža bo vedno živa. Ja. In? Miroslav, kaj praviš? Sem se kaj spremenila od prve Pa daje? ti si, Klara, v bistvu
Klarica, kao carica i Klara kao Klarica, razumeš? No, za oblec imam očitno skozi eno in isto. Ja, sej, bomo rešili to, ko damo ni 40 Ko bova slavna pa bogata, pa bomo Ko posike bomo imeli razgotopira. 500 000 naročenih na najin kanal. Dajte reči, vi povedati, če so se kaj spremenila, če smo napredovala, ali nazadovala v laseh. Ne pozabiti lajkati, Subscribati komentirati. in deliti z drugimi. Se vidimo na 20. oddaji. Pa, pa. Ciao.